In die goeie tijden wat jy nie die werklikheid besef. Raak jy vastgevang in drome, wat is skande. Ek is afvat alles en glo in die noodlop, maar ek vind baie vrede en gebed. Wanneer ek glo dat jy 'n pad moet volg sonder om van meer te vra, is elke oomblik kan jy sien. Geluk is iets wat net gevoel kan word, en wat by oomblikke soek jy net vrede en rustigheid. Daar is geen kragtes voor die slechte nie. Ons maak staat op filosofie van die geestelike sin. Is wat jou nou nog nie lyk. En los momentos polos no te das cuenta de la realidad. Percebes en los sueños fallan fatalidad. Soy fatalidad. In die goeie tijden wat jy nie die werklikheid besef. Raak jy vastgevangen in drome, wat is skande. Ek is afvat alles en glo in die noodlop, maar die noodlop laat ek verby. Wanneer ek glo dat die pad moet gebrek. Wanneer ek glo in die goeie tye wat jy nie die werklikheid besef. Raak jy vastgevang in drome, wat is skande. Ek is afvat alles en glo in die noodlop, wat is skande ek beson. Ek is afvat alles en glo in die noodlop, maar die noodlop. Maar ek vind baie vrede wat moet volg sonder om van meer te vra. Is elke oomblik een illusie. Geluk is iets wat net gevoel kan word, en met die oomblikke soek jy nie vrede en rustigheid. Daar is geen klagtes oor die slechte nie. Ons maak staat op filosofie van die geestelike sin, is wat jou na moet nie lei. En los momentos buenos no te das cuenta de la realidad. Percebes en los sueños vaya fatalidad. Soy fatalista y creo en el destino, pero encuentro mucha paz en la oración. Cuando creo que hay que seguir un camino sin pedir más, cada momento es una ilusión. La felicidad es algo que solo se puede palpar. En los momentos amargos busca solo paz y tranquilidad. No existen quejas de lo malo, nos ayudamos de la filosofía, que es el sentido espiritual que te lleva a la armonía. Armonía. Soy fatalista y creo en el destino, pero entro mucha paz en la oración. Cuando creo que hay que seguir un camino sin pedir más, cada momento es una ilusión. La felicidad es algo que solo se puede palpar. En los momentos amargos busca solo paz y tranquilidad. No existen quejas de lo malo, nos ayudamos de la filosofía, que es el sentido espiritual que te lleva a la armonía.